sabat umakit ngem nalapsat inis ma kitkimit ma nagtibayo tuy kaundat do tilanga tinet pauli di pa maginawang sexy at ang wensan ti 60 nung ay na bailat makagargari umakit nga agpaiso napigsa pailat inababato makaalino ti patong na makaparuso pailat kinila agbabaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tadlangit awan sa pulin di kinasamit arakop na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis urang dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma tiganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya pumatol iti bakit kaskala at datlang awan sa pulin ti kinasamit arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis urang dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat
Awanen ti umasti panagaya nga intalalim. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw panagbiag ko. Sikat pagtaudan lawag anay sangayan gapuken ka agnanayon tiragsa ken panakaawat awanen ti umasping panagayat nga intalalim. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw panagbiag ko. Sikat pagtaudan lawag anay sangayan gapuken ka agnanayon tiragsa ken panakaawat si kametla tigapon nukas bilang mapukaw ka awanen ti makaarta panangipatat mukha niya biag ti biag ko ay ayatin ka nga awan kaasping na awanen ti umasping panagaya nga intalalim. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw panagbiag ko. Sikat pagtaudan lawag anay sangayan gapuken ka agnanayon tiragsa ken panakaawat si kametla tigapon ko nukas bilang mapukaw ka awanen ti makaarta panangin
ayaten ka nga awan kaasping na. Biyag tuy biyag ko